Düştüm 5. 115 de Koş. 115 oldu. Ters gitti gel. 111 ver atar. Buna ke Dongavardan gel kaldı prefe. Buna verdim. Verdim 115. 115 ke? Mana ki. Tuğuzlar. Maqul bayke. Narınga sıksalam mı? Qo'chqorga. Qo'chqorga. Qo'chqor narınga girmeymi? Qo'chqor narınga girmeymi? Tuğandar, assalomu alaykum. Hurmatli Don Qabar YouTube kanalımızın jana Doni KG kanalımızın kattaluvchilari. Jalpı mal çarba görөрmandары, саламатсыздарбы? Бүгүн 5 октябрь 2025 жыл облысы Токмок мал базарынан, жылкы базарлардан баштап көргөзүп беребиз. Кыргызстан туугандар, Токмок шаарынан. Курс валюттар 1 акш доллары 87 сом 30 тыйын болуп жатат азыркы күндө. 1 рубль 1.06 тыйын болуп жатат. Анда эмесе кеттик. Кайсыл жактан көрүп жатасыздар? Жаза кетсеңиздер болот. Видеого тырс-тырс лайктардан басып көрүңүздөр. Ушу көк атты машина жазып окшойбуз. Байке, кандайсыз? Канча баасы? 220 миң сурап атасыз. Жашычы? Жазга асый. 3 жаш. 3,5 жаш? Ден соолуктары жакшыбы? Таза. Номер калтырып койсоңуз болот, эгер онлайн сатам десеңиз. 0705 ооба 70-75. Анда бул ошону сурайын деп аткамда, бою канча чыгып калат? 1.65 чыгат экен, улак үйүр көргөн эмес экен. Алган адам үйрөтүп алат, Болду, мына байке, чалыңыздар. О, тору бар экен. Ассаламу алейкум. Канча баасы, жигит? 200 жашычы? Bir asый дейт. Улагы барбы? Үйрөтүш керек. Мына таказ жок экен, Бою канча чыгат бою? 1.60, жакшы. Онлайн кандай? Номер айтабызбы? Же мындай сатасыңбы? 0702 менен, 83 97 05 дейт. Мына. Ат. Рахмат. Жакшы экен. Анда эмесе кеттик туугандар, могу кара бар экен. Кара ат канча экен? 135. Кап кара ат го. Жашы кандай? Жашы сүлүк кара. Эки асы экен. Мына жайдак мүнүп алыптыр. Простатит болбойт экен да жигит, Жайдак. Жакшы. Үйүрү? Кандай? Сүймөн чокмор. Ошондо сүлүк кара экен да. Онлайн номер айтабызбы байке? Айтабыз. Айтыңыз. 0703 менен 03 26 76 бул улагы үйүрү барбы жокпу? Бул эми улакка анча-мынча салынган көп эмес. Буту бол таза. Таза. Каяктыкы булак? Чоң кеминдики. Рахмат байке. Сода болду байке? 130 берди. 130 бердиби? Берди. Бербедиңиз? Берген жок. Канча болсо бересиз ошондо? 135 дедим, 1000 сом жолуңа берейин. 1000 сом жолуна. Мынакей. Берейин. Болду. Ушундайга берет экен. Чалып көрүңүздөр туугандар. Рахмат байке. Ана. Кайсыны тартып коелу? Бул кандай? 80 деген табыры бар экен. Эркекпи? Полторашка. Полторашка достор. Мына. Күнгө чагылышып атат, ар жагынан көрсөтөйүн байке. Канча сурап атасыз, ошону айтың. Мындай туруңуз, мындай. 120 миң сурап атат экен, мына. 1,5 жаштык. Эркек, Эркек 120. Сода болду базар. Кылды? 100. Бербедиңиз? Берген. Бул жакшы аттын баласыбы? Жакшы аттын баласы экен, көрүнүп турат. Номер айтып коюңуз. Онлайн 708 078 70 60 19. 70 60 19. Чалыңыздар туугандар. 100ге берилбептир. Биз номерлерди сурап бере берели. Балким алып кала турган бир туугандар болсо алат. Канча баасы? Алейкум. Кандай? 160 миң? Бул семизби? Сойгонгобу? 160 миң экен, мына союш. Жакшы экен. Эркекпи? Бээ экен, достор, бээ. Сода кылып атат. Бээ канча байке? Кандайсыз? 100? 100 миң. Канчаны тууган? Жашы кандай? 4 тууган, 5 асый. 4 тууган. 100 сурап атасызбы? Канча сода болду? Каяктыкы? Каяктыкы дейт? Жок, телефон. Телефон Кыргызстандыкы? YouTube канал байке. Дон Кабар деген. Канчага бербедиң? 100ке бербейт. 100ке бербей атасың. Жакшы экен анда. Жакшы, базардын көрүнүшү эл көп.
Мында чекеден көргөзүп бере берели туугандар. Аны тартпап турсуң, муну тартпап турсуң деп жазып калат. Негизи эми колдон келишинче. Бозат канча айгыр? 135. Өткөнгүлөрүн саттыңбы? Өткөндөгүлөрүн саттыңбы? Молодец. Бул канча тай? 100. Эркекпи? Канча жаш? 1 жаш. Номериңди айтасыңбы сен? Жок, а? О, мо бейби экен, эмне экен? Байке кандайсың, байке? Ден соолугуңуз жакшыбы? Şükür 5. 5 жакшы. 5 болсо эле болду, байке. Б келишкен бе экен, э? Баасы канча сурап атасыз эми? 190 sıra. 190. Жашы кандай? 4 azı. 4 азый 190 миң. Муну б кылгангабы же сойгонго дагыбы? Soygonga da olur. Soygonga da olur. Beğilganга da. Б кылганга дагы сойгонго дагы болот экен. Номер айтып коесузбу онлайн? Же бул жерден эле сатасызбы базар? Макул байке, содаңызды берсин. Артынан көргөзүп коелу мына. Келишкен жамбаштын караңыздар мына. Достор. Мо тайың канча? Билбейсиз. Аз барамын ошол жерге. Мо тай канча экен быйылкы байке? Баасы 45 миң. Эркекпи? Эркек 45 миң. Ушул сода болдубу? Канчага? Сыр болбосо. 43-42 берип атат, берилбептир. Макул, содаңызды берсин. Андан кийин мо 1,5 жаштыктар окшойт. Туган, кандайсың? Жакшымы? Ургачыларбы? Urgaçı. Азыр алдынан көрсөтөбүз, анан артынан көрсөтөбүз. Бааларын айт. Жакын айт. 85'ten sıra o da. Ургачылар эмки жазында буйруса үйүргө койсо болот экен. Bulut. 80ден сурап атасың. Каяктыкы? Isıgatan. Ысык атанык экен. Ысык атан жылкылары бийик болот негизи. 85'ten sıra o da 80'den birim. 85ден суралып тур, 80ден берет экен. Номериңди калтырып кой. 708. 0708 87 45 15. Азыр мен артынан көрсөтүп берейин. Ысык атанык, Доставкаларын уюштуруп бересиңби? Башка жактан чалса. Сүйлөсө болот экен. Bir urgaçı bulun. Быйылкы ургачы кулундар экен. Баалары канчадан болуп атат? 60 миңден. Мынакей. Бунусу деле 60бы? Экөө тең. Ушул сода болду байке бүгүн? 55'ten beri oldu. 55ден берип атат. Бербедиңиз. Ургачылар дедиңизби? Номер айтып койсоңуз. 50'den berdi. Birön 55, birön 50. Бирөөнү 55, бирөөнү 50. Үйдө дагы барбы? Сатыла турган. Номер айтып коюңуз, анда алам дегендер болуп калса, айтпайсызбы? Макул, айтпайт экен. Бул кара канча? Бас. 65. Жакшы. Тартып кой деди, бирок номер айтпайт. Мынакей жанагы байталдары болот турган. Жаста байтал болот тургандар, эми туугандар. Чала бериңиздер, номерин алып бергенбиз. Артынан көрсөттүк. Мо сары качка канча экен тууган? 90. 90 эркекпи? Я. Эркекпи? 90. Жашы кандай? Я. Жашын айтпайсыз. 2 жаш. Кунан экен да? Сода болдубу? Канчага? Сыр болбосо. Я? Жок, мен бербейм. Мен элге көрсөтүп атам. Канчага сода берди алармандар? Айтпайсыңбы? Tarpa ile oyuncu mu almaydı? Давай анда. Ошентпейсиң манан. Элдер көрөт да. Ложь пишти деп коет, тартабыз. Сен тартпа деп үйүңдө айтасың. Тартпа депчи. Базарда тартабыз. Мына тайлардын баасы канча? 40 миңден экен, Мына 40 миңден. 40 миңден дейт. Жакшы. Ассаламу алейкум. Канча экен мунун баасы? Эркек бургачыбы? Бургач. Байтал экен да? Баасы канча болот байке? 110. 110? 110 дейт. 115. YouTube'га 115, 115. Жакшы. Мына бийик экен. Байтал, Номер калтырып койсоңуз болот онлайн. Же мындай сатасыз. Макул. Моякта да бир келишкен башка. Валейкум, кандай? Жакшы, жакшысыңарбы? Келишкен кимдики экен я? Байкеникиби? 5. Таксыр. Таксыр. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Бул кандай эркек ургачы? Эркек, 3 жаш. Эркек 3 жаш. Жазга. Бул Россиябы? Мынакей 3 жаш экен. Баасы канча болуп атат? 500. 500 миң. Үйрөтүлгөнбү? Жаңы мингич. Жаңы мингич. Бир эле баш барбы? Номер айтып коюңуз. Канчага бересиз? 552. 0552 46 00 43. 46 00 43. Жакшы экен, бирок, Мынакей артынан да көрсөтөлү. Россиядан келген экен, мына эркек. Толук көрүнүшү. Эгерде керек болсо чалсаңыздар болот. Түшүрүп бересиз да? Сода болбодубу, болду? 300 берişti. 300 бердиби? 300 миң бериптир. Эми телефондон кандай көрүнүп атат билбейм, бирок жакшы, сыпаттуу экен. Рахмат, байке өтүп кетейин.
300 beriptir. Mo taylar kançadan eken jigit? Bağlары. 60'dan. Erkek urgaçı. Erkek taylar 60'dan. Yaxşı. Assalamu alaykum. Taqsir. Semiz kança semiz? 110 dep turup atasız. 1,5 jaş mı? 1,5 yaş var. 1,5 jaş. 110. Ayka soda boldu. YouTube'ga çıqatdı. Yok, Donqabar degen kanal. Donqabar. Aa. Ya. Ya. Soda boldu bayka şu. Oldu. Kançaga bermediniz? Ya. Berelek ya. 85 veriyor. 85. Semiz eken he? Nomer kaltırsanız bolat eğer online satam deseniz. Çok makul. Rahmat he. Sodanızı versin. Birele başta. Satılıp ketipti. Dostlar mana ki. Bu yıl taylar köp eken go bu. Kançadan eken kanday ister? Kulun. 45 erkek. Donqabar degen kanal. Bu Allah razı olsun. 45 kişine arzanda kalıptır etkiniz bazar kalagan. Ötkünde 50'den dep suralып atatlar. Şundaylar. Soda boldu bayke kançaga bermediniz? 40'ka. Satıldı bu jandagılar. Kançadan ketти? Sır bolbosa bir aytıp koybaysın, görөрmanдар bayağı bilip alsın. 50 oldu. 50 bu kayaktın taylары? Buyaktıkı. 50'den sattınız hem çoğurak bolsa gerek alar he? Kişiler çabuk. Bul dile jakşı eken bro. Makul, sodаңызды bersin. Mo eki okşoş tay kança eken? Baası. Baası kança? 52'den erkek mi? Mına bular biraz çoğurak eken 52 mingden eken. Görüңүздөр. Aksakal assalamu alaykum. Kanday kançadan bu taylar? 60 erkek urgaçı? Erkekler 60. Suagay bolgon. Bulçu 70. Tay 70 ken. Жақсы. Байке, базар жақсы mı? Soda kanday? Soda Mal köp. mal köp talebesem aluças. Aluças. Bazar aluças. Ötken bazar aluças jakşı. Oşonday bolçu he? Çöto bunday. Yürüşet karap. Bağ düşse eken dep alarman arzanlara kalayın deyt eken de. Satarman. Kımbatırak. Makul bayke, mınake. Sodanızı versin. Mına motaylardı gördüğünüzler mi? Bağlarını uqtuңuzдар. Bayke, ötköteyin he? Mına teviri versin. Tak, emi çoğurak beylerden de tartsak kanday deysizler. Mınak. Bazar Tokmak mal bazarı ötö berekeli bazarda. Ana neme? Mo korsa eken. Жылқы да көп. Mo kulundu beni gördüңүздөр mü? Keçki kulun. Uşulardı emki жылы tartsak avgustda tuğulgan dese hiç kim işenmeydi da. Avgustda tuğabı depçi. Tuğup turası sırayla esinen. Bu yakta soda olup atat. Surap köreli. İnim. Kandaysın? Kança bu boz beyin bağısı? 200 kulunu kaysı ayda tuğuldu? 20 gün boluptur tuğulganına. Küskü. Mına ki jelinlerini tartıp koyçu degen bir tuğanlarga oturup alıp tartıp көрgөзүп berem. Eme tuğan, nomerin aytasın mı? Yok ha? Meyli. Nomer aytılbay eken. Çoğun beyler var eken. Aytsa alıp bereyim degem. 20 gündük kulun eken. Dostlar. Mo çoğun beye kimdiki? Benimki. Kandaysın bayke? Bağısı kança bu çoğun beyin? 180 lira pas. 180 bu kulunu menen mi? Çoğu. Çoğu. Kançanı tuğan bul beye? 78. 78, 180 ming so'm kulunu menen. Jo'qsu be, jash. Ha, kulunu jash bu yilqi. Be, jaxshilab, bu yerda жүргөн. Bu yerda жүргөн boz. Sadirat. Жоқ, Yo'q, Sadirbayt, boz. Telefon aytasizmi onlayn? Жоқ, ketdi bu. Ha, satıldı mı? Qanchaga ketdi? Sir bo'lmadi. 160 ga kulunu menen, he? Yaxshi, algan adamga buyursun, sizga akça buyursun. Ketdik anda mesen mana. Dostlar bir tuğanda. Assalamu Wa aleykum assalam. Bazardın görkü uşul yerde turbayı. Qandaysiz? Boy, köp kunam. He. Malumat bereriңiz. Erkek mi? Erkek. 150 150. Baldары 111 veriyor atat mına bu Aldar. jigit. Ha, 111 ver ataba. 111 veriyor atat. Asası ile kaldı. Asası ile kaldı. Ha, 1000 so'm qo'shdingmi? Yaxshi. 10 mingde talaş bulup atat. 10 ming talaş bulup. 5 qo'sh, 5 düş bulup atat. Yaxshi ekan, bunday. Butuğu. La sını var ekan. Qatib ekan. Bozorda juradi bu kishi. Bozordagilar qatib bo'ladi. Bereke, ova tur aytasiz. Bereke bo'ladi. Qamush quloq ekan. Yaxshi, meylemi. Al, bir qizit qilachi bir sodani. Artidan da ko'rsatayım. Gel, mana 5 men düştüm 5. 115 deyapti. Qo'sh.
115 oldu. Tas gitti gel. Mana 111 berip atar. Buna ke Dongavardan gelip kaldı prefer. Buna verdim. Oldu. Verdim 115. 115 ke? Mana ki. Tuttuğuzlar. Maqul bayke. Narınga sık salam mı? Qo'chqorga. Ha, qo'chqorga. Qo'chqor narınga girmeymi? Qo'chqor narınga girmeymi. Yaxshi. Mana 115 mingga tug'anlar. 111 beribdi tige. Alarmant. No beyler sizniki? Qandaysizlar? Kimniki ekan? Бағалары керек бізге? Bilmeysiz ha? Yaxshi. Moğu машиналардың арқы жағында дағы жылқы базар бар. Аябай чоң. Семіз жылқылар ошақта бар. Туғандар. Моğu тайлар кімники екен байке? Қаншадан болып отыр бағалары? Bilbeyt ekemiz. Еші жоқ bu. Елері жоқ екен. Байлап қойып кетіп қалса керек. Мінеки. Достар, емен арқы беттен аттарды көрсетіп берейін. Байкесі қанша құлынды бе? 230 қаншаны туған? 5'ti туған екен, 230. 6-шысын туйды, 230 мың дейді. Мінеки, мақта да бейлері бар екен. Қара бе бар екен. Қара бе қанша екен? Сіздікі бе? 135 мың мұна. Жашы қанда? 2 асы. Бұл чө? 115. Бұл да сіздікі бе? Бұл мұ сойған қолы ғой? Мұнекі. Жақсы. Номер қалтырып қойсаңыз болады онлайн. Мақыл, рахмат. Кеттік достар. Мұнекі. Базардың көрініш. Қана өтіп кетейін байке. Жүктеп қойған алып. Мұнекі. Қараңыздар. Мақта чоң бейі бар екен. Бейі қанша? 155 екен. Айбай чоң екен. 155 дейді. Бұлар қаншадан болады байке? 100-кі? 100-кі екен. Жашы қандай байке? 5 азы, 100 мыңге дейді. Моғызы чө? 110 дейді. Номер айтасыз бі? Кеттік моғы. Balki malat da ardan. Kana öt keteyim. Tepeydi begen ya. Balki öt soda oldu uşul. Dol elege çoğun bey ekende. Tuttar eme olup ketdi o. Murup aldı o. Yaxşı nomer aytpayt eken. Suradım. Tuğandar, dostlar. Atlardan görsetelim. Бұл жаққа ötüp. O çağır atlar var eken. Çağır at kança eken? Bağası. Çağır at. 120. Жашы қандай? 5 асы. Мұндай мың gibi? Мұндай чағыраттар жоқ болып кетті. Қаяқтықы байке? Кемін қызыл су. Мұна чағырат. Номер қалтырып қойыңыз? 077 32 54 07. Şu номерге қалып көрсеңіздер болады. Рахмат. Достар. Қана өтіп кетелі, кел. Туғанда. Қана өтіп кетелі. Маяқты аттар маяқты екен. Ошол. Жақсы өзіңіз. Ушыл қарат, аябай. Опқоға тұрып, тополаң салады. Қанша? Бұл жанақы ба? Қанша басы? 140. 140 дейді мұна. Жашы қандай? 3 yaş ke beri bastırsan hoppa. Beri bastırçı beri. Takazı yoktur bay be. 3 yaş mo tebe be. Nomerini aytasın be? Aytıp koy. 558 22 77 08. Boldu mına ki. Nomerini aldık. Sizdeki kança toru kaçka? 180. Jaşı qanday bayke? Bıştı. Jaşı eken he? Bıştı eken mına dostlar. Gelişken eken mına. At kılganға жақсы eken he? 180 deydi mına. Артына өтіп көрсетейін десем, ары. Түш керек. Мұнда аттар келіп тұр. Онлайн қандай дейсіз номер? Айтасыз ба? Я. Сіздікі бе бұл? 2,5 жаш. Парода қандай? Я. Парода. Дон Хабар деген канал. Қандай? Дон Хабар деген канал. Мына ке. Номер айтасыз ба? Же мұндай сатасыз ба? Номерін айтайын. Bilmeyim, айтсаңыз болады. О-хо-хо. Мына ке достар. Чоң-чоң аттар бар екен. Мына туғандар. Шындай номер айтылбады. Айтылбайды екен.
Vaqt yo'q biz nomer so'rab turganga. Qaysini? Bu go'gat qancha go'gat? Bu qunam bu bishti. Alaykum. Seniki qanday? Qancha bahasi? Rossiyadan kelgan. Qancha? 190. 190 erkekmi? Erkek birazı cazba. Jazga жаңазы. Birasi. 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 Nomer qoldirib qo'yamiz. Aytasizmi onlayn? 153 0553 343 343 777. Aha, 777. Jo'sh bu? Yoş. Mana. Öyle jo'sh deydi. Spokойный deydi. Mana Rossiyadan kelibdir. Arlovits. Chalingizlar. Qayoqda olasiz? Qant, Issig'ata. Bo'yi qancha chiqadi? 160 plus. 160 plus. Regionlarga dostavka bo'ladi. Bunday salib berasizmi mashinalarda? Liboy yerga. Aqchasi söylashasizlar-da, sözsiz. Bo'ldi. Chalingizlar regada yaxshi. Yaxshi ekan. Bozor savdo qildimi? Qancha qildi? 175 ming beribdir, beribdir. Ma'qul aka. 175 mingga berilibdir. Do'stlar 20 minut bo'lib ketdi. Shu bilan videoni jiyintiqdaymiz. Yaxshi o'y fikrlarni qoldiringizlar. 077 388 350 reklama uchun nomerlarimiz. Ushul yerda qashqan tartib qo'ying ham. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Yaxshi qanday? Qandaysiz? Yaxshimi? He. 5 yaş. 5 yaş. 5 qashqa, 4 put aq. Qashqasi var. Uyuri ulag'i barmi? Büt var var. Büt barmi? Büt var. Basichi? 250. 250 ming. Bunaki ko'prik omrolar ko'rinishdiri. 220 verdi veririm. Bozorda. O, shuni aytib qo'yingiz. 220 mingga berilibdir. Nomer qoldirib qo'yingiz. Alam deganlar bo'lsa. 077 0551 82 82 72 72 25. 25 degan nomerlarga qaylasangizlar, qayoqda olasiz? To'qmoqda ekan. Mana do'stlar. Ko'ringizlar. Yaxshi ekan. Meni bostirib ko'rsangiz, yaxshi bo'ladi-da. Minesmi? Yo'q, mo, yigit meni bostirmaydi, ari beri. Meylim, yaxshi. Mana ki, juygan qamchi, bu yoqda toltir ekan. Assalomu alaykum. Qanchadan bo'ladi? Bir tis balalarni aytib qo'ying. 700 so'm. O erlar qanchadan? 5,5 6000 komplet. Hozir o'tdim bayka. Qisqasi büt var ekan. Mo'g'lar qanchadan? Aypaqlar. 1,5 bu aypaq. 1,5. O'jinlilar, he? Nomerini qoldirib qo'ymaysizmi? Onlayn, minaki, ko'rib olingizlar. Tug'anlar kerak bo'lsa, aytadimi? 0501 08 22 06. Qolaveringizlar. Mana yerlar. Yaxshi yerlar bor ekan, bu. Şehir toplumları. O'zingizmi? Qayishmi? Mol qayish. Qo'ja. Bahası qancha buni? 7,5 ming. Bulchu, bunun 7,5 bunlar. ha, bu nemesi yo'qdir boy, va? Bu kaşı var. Qashi var, qashi yo'q. Mana do'stlar. 12 bin son. Bu 12 mi? Komplet. Komplektni emne giret? Jugon, quyish, asmayli. Mana ki. Nomerni qoldirib qo'yingiz. 0551 24 Şaşpay aytasiz. 0551 24 00 04. Zakaz alaverasizmi? Alaveradi ekan. Bozordan keyin qaysi? Bishkekda emasizmi? Qaysi? To'qmoqning o'zida. Ma'qul bayka. Chalingizlar, turg'anlar biz xizmatdamiz. Ko'rgazib berdik. Sog' salomatda. Uşu menen videonu аяқтайбыз. Көңіл бурганыңыздарга чоң рахмат. Биз менен болуп каналды колдоп туруңуздар, тугандар. Токмок шаарынан мал базарларын көрдүңүздөр, бааларын уктуңуздар. Кызматта болдук, тугандар.